Edem Premoto ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunina ha ewie ebranson se de SOMPA kasebo esomo na kasebo efi SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 wokumase Adamfopa radio e wo Paris France Takwa SOMPA ye 101.1 Techima SOMPA ye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Enkranza Mensonum eye SOMPA 90.7 Mankasim Aya Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio on Aya SOMPA FM your Facebook page Aya SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube Aya SOMPA FM live your website Aya www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so enam so and at Doma FM Doma Hinkro 100.7 so wamo asomo ede amaye na gasam super strong waterproof cement no wamu boye chidom eno ne papa pa wudi si wudan a emma ensuo to a ohaw ene abenedie emma kasa natural mineral water nsuo boye chidom time eba mixture edro na edro wono mu a etu malaria se ena hagia special food nso wonya bidia na chese woni padua na wanya na brofi se wudi aduane papa ene wonya kwatenten ensem o ye de esomo ene awie de di makotene no ebini Arahusembia si eye ka kwanhia ewo pankrono esita ye kasai enipa mienu ena hwere wo nkwa sada na wasante ematamu ka bia no ekurafu wa mu kyem se garage bi abonra ho makas ya sei no eni enyan Ghana Police Service at the Krataba Bontain abechechim yenya enim ne esiye ebra akromfo bi wo mu ekotu players bi so sa ebra mo nam kwanso brekum Chelsea FC na ehun nsem no mo so match bi ebi mo nso so a omo di sika ato mo ti so dom kuma ye wo mai emra sebedwafie wo makasa edietie gina isi a high court no edeba ye se OSP atena ye no wo muntimi emokwa adu Dr. Ayu Afriye wupiemo ewo dom kuma fam wo mra sebedwamu a committee ya wanom ana omo hye apomode won samson no ka ho abi wade atodwa kirem sa aban we de repackaging kuma policies ana wo ye die mu a na yeto so akoye ni mo no na National Pensions Regulatory Authority National Pensions Regulatory Authority dia pa bontin se asem bi edom kuma ka fa wo ho se opanyina da wo mo no na katua ne yatum ya bohu emprenu no enya no kore adwedie nyumaku beye nwotwe a wo mo ede wo mo akade nyina gu fom se enya de a wo mbepene ama publican AI enhyehyɛ ya empenifo de aba no aye adwuma no aban atie mu ama sesi a strike no wo matwa sensen Energy Ministry ne so the cracks aba ekire nsem bi mu efa no fuel subsidy ho wa mo se de bi mu ekire mu no enti saa o netisen Ghana Scholarship Secretariat a authority na the Krataba Bontin say Ghana the suafo mo United Kingdom na aban de wo mo kan say aban wotue emfifi mantamu suafo de ato dwa se eye project ahodo ye hye get fan ase a wo mo ye ewo empotem ho no wo mbehye se de na wo mo eya wo mo wie ye no wo mbe complete ni nyina ansa na wo mbehye foforo ase kora wo mo asase Yebekwa kopiemu awabuno emantamu na opani kwanchefo wada National Health Insurance Authority edweko no anu oho Orobedu wadi nsembia tujwa efasa National Insurance Authority wanwo kadi eho eni ensemwa ene wo chechemu na yeto so akoye ni mo no na baba bede December ni fochem se 24-hour market bi ye danemu e de ma contractor so onye ho adwuma ye wia ye de kasebo no ebeko amanone na poplio ya wotoso edunan wakasa kakra wode aprobo akopie mu ewo Cameroon manu emu ansama hodo a wode etu dwanyina no ye de beka kasebo ne ho e de amamo ye no mu a ye bekenkan ADWOA ASARE ABENA Abena Badu ADEPA KWOFIE enafi die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrɛ me AKOSUA nhira
Afri yanjibre ensemono enchemu ankasa enie awakosam a yensa aka ewiei enese akwanhia bi asi ewo Pankrono Estate bonsuom ya eno ewa santemantemu namso ma enipa mienu yekase womo atonanom ewo ensiedo na dansini baako a na wogina honom a wokyerekye nsem no mu wose eye Land Cruiser ehyen fitaa bia na womu echesi no sanse wode ka no akobo obi a no wonam kwan ho ewo mamponten kwan no so wode ka ne bo nipa no wieye no wanyina kora se wo kwa kohwese nipa koro no sadien na ye no ene se pa wotu ehyen no se eko enti wono no ekoro no manfo so wo estate honom ne womom potem hu se da bi ehyen yi hit and run and wo peso wom ye na ene womo sha asese womo etata American tenten ya wode ekoso ewo potem ho no eno ne kofa akwanhie ba ya enipa mienu ahwere womo enkwan na sede dansini no wo kire ensemu ekire yamane boni ba wa beidu enie Penny Amedwasi, send your wedding country mamma with you for Atiano, so I prepare na tea, and run a drew bear, say, no one trick upon on chrome, and I who send me see our Pankrono Estate, the furnish a bonsoom, a deco air fly. Now, a month for now, who be what the tone central for no much say, who say a shine Land Cruiser, shine fitano, a America tente from Mampontin, and a Pankrono quantum ponoso. Na canny the kind bo will be our Pankrono when you na, and I'm so, and my month will be too mutu, any a shame the carnage, nay, some will be away in an old American tino, was signed to be ball pragiabimu, our Pankrono Estate bonsumu, and many pan our pragianimono, and you pre-pripa, and watch a banty be near Baba Webby and no motimoto, so any amonum honomoa, or manka a G, no moto and anonymous awancedo. Now, who say woman say a banty near Baba no motimoto no sono. Senia, a shiny sick bow woman, Menoka, won't to mean Casa Banty and an enemy, waiting to identify no, Sasumasi and now Bentis and send a nim, and in the Nukusuan, a tutu, a manity. Apaya na menekurano uhunu se ebi egu honomo na akwakwaya rehosem and watch no ka ne boss enipa mienu ya omutu anananom wansiado no ese twi oba na wote moto no so nase bese anamon aduonu e de no san kopem ahyen bese enan mu taxi ka ho na ka hodu obi nsusu wom ye wi akire no edua bia na esi honomo no wode kokobo mu ansa na posifo etumi akire hyenkani na wotwisa Land Cruiser ehyen ya epre promanfo bia asen etimi adiewu enra anadwo no nwatwe Nonkron, a Pankrono Estate, a choir, a co air fly, and you will be sir, our house in yesi, the woman say, any power wono, ye nim baby and now free, and a nim baby and now walk, and I will share send ya na a shiny bow woman, a piano, a si choir na, to mean Casawa, as soon as he and now Bentis and send a new na, I say, or month once or net, a shine who do more, cano, a Jamaica could prefer on swan. Do now so epi pram no Casay, a cocoyara hosem, no man for be can say as a shano, Omoko yai, and na se o makodi boni bi o baabi ena na ye pam wo mu no mu de meka ko bo obi o Pankrono o mu anyina o mu sa de America tenta wo ba be kum nipa bi a obi nim baabi a no wo kwa akohia won kwanhia wo enra na dwenti wo bisa ahosem o enra esiye e wo Pankrono Estate bu nso mu kwa air fly ya obisa ho asem no sa pepepe enete wei eye dansini amanebo ya wode to yamanebo ni ba wa beidu enimu wei eye arehosem a esiye ewo Pankrono Estate bonsuom asante mantemu anipa mienu ahwe wo munkwan Abusia asante mantemu ehwa ne de ugina ne yankopiem ewo regie eno so wasante mantemu na papu bi a wo mu kire mu se ne din ene +2 pap eno no ewo rage ewo asante mantemu kropon kumase wo mu kire mu se wo mu wo ho ana wamunya ntie esifu watanka bi a esufu na chesafangu yi bi a emudro be se 54,000 liters etefa so na biaye bi no no ewo empotam ho a wamotonton cars na chese garage na etefa so kwawura ho amunum ho na cars mako be se dunum 15 anyam ni se werebe na wamo ebo amane ma odum jadwumako ni fe no no ewo kejetia ana afi wamo regional headquarters wamo kopiem ho no hwe se eyefuwa tankanti na akwanyam cars yente se ewo garage no wamo aboban ajeban sade be ya eja hyehye bia ema ne homene so ewa bra yensem twere ni ba wa bedu ebopina afa ho no de na nanisem eni ni di nkomo
Scientific way, if we say echo, I won't about, and a tanker no so echo Santasi. It's would do ano. That scientific can overtake speed. It's the tanker driver no or tries to be dodgy Santa Fe no. To dodgy no, and a Santa Fe no ball the front tire no, driver side no, and a driver no lose control. That time so that car kito be so every Santasi ha eba. It's tanker no a crash car kito no, and the do because that was lost control. What missed 1 years we cry ye. It's can a chain no any car kito no, and the share and the car kito no car done kitty. The break ground sign a ye driver no, the call hospital. It's Santa Fe ground, you also a pastor. It's almost an alcohol hospital. It's the AC man up. Etino dia no kwaten dia baten dia ogina ho ankasa eni atentrodo dia na nisem eno ne yensem training ba wabedu edi nkomo wo mo se nyankopon yadom ema okra bia entina nanom nsedon so wo mo pra ye de wo mo ayasa bia ye hye wo mo yade me kan se Gasem super strong waterproof cement from Tobreka Sebo and a Wutiefi SOMPA 106.5 FM Akrana Yeko Yenimono Enche Kra and a Chensu Kwame Jomo Seso a Kwano so when you district hono a bede dise Brekum Chelsea FC now woman in Atike mo kona chromphobia esho mo quentin fee womoba womosoa aperi mua brantie bi oye footballer I friend Dominic from Puebi Krakadachi wobebo diama the senior national team the Blasters na abrantie frimu ya asemi eye Ghana for ya ema CID womo amaso omo ye munhwehwemu enti police intelligence directorate headquarters eye anti-robbery unit CID headquarters ewo Ashanti South na Ashanti Regional Police Command no wamaka wo mutira pam ho ama wama bomodin akwakochi nipa bi mu hokora ye de krata to mutiri so ehwehwe wo dendenden na rempumu esi do oda Ghana Police Service no mekye the Inspector General of Police wo fa abadwafo be police officers say wo monko na wo monko hwehwe sankrofo na yenchi wo nyina ampa wo nanti mu akwatimetim eye kumase kwachi abrantie bia ye fe Mohammed Adams edi enkrofo de nim no paaye I can do na so no de I can do no de ye wudi mu I can do and wotimi ye nye de I can do all things through Christ who strengthens me no on de nye bia ne de I can do robbery enti eno na mpanifo chem so ono ne gang leader eno nipa wo ka na ho so ye fa na bawa Gideon no wono no ana boni wo mo ye eno wo ka ho ne de wo mo adwane na nkrofo mi ye no ka wo mo ye o madwen so wo mo adwane police fo che wo mo ma etuo so kra so wo mo to na police fo say he na mo etuo mu nim to esen ye mu nim tuo a yeso etuo no ye nim to pa wo mo ko che nipa mi ye no ye be he entuo ai kom egu wo mo ho ene cartridges ahodo be ye 11 BB cartridges ibi Blantyre ne pepper spray nyina ebi wo ho desert boot kura desert boot enkrofo ikrono ho obi besie accoutrement krono bomu accoutrement ya echa wo mu ho ahia no na enya asem ketewa na mpanifo so wo mototo wo ma no ena Mohammed Adam no agitu mu se ai krono bi akokoso wo miamia bia na wo mu na di mu tintimai pa enkawie robbery no enkawie krono bono na wonu Mohammed Adam no na wo ka ho ena fufusu mobile vendor no so yakọ attack no wono Amedi wono ne partner no wo maka ho ena Brekum Chelsea FC ay no so wo mko attack wo mo a enam so ma abrantie ba ko e fa ne Dominic na free mo no sa akro no bo no so no wo maka ho na enye wo nko a accomplices fo a wo maka ho bi ye Dauda Hufe ena 80 na 80 ni Hufe ni Dauda ne de wo mo de wo ho akanwura chese kronobo ni di tantan ade na wo mo ye na etan ene wo mo din so etan we na say I can do 80 Dauda Hufe na no na mpanifo chebi say Mohammed yi sa Mohammed Adam no etafa na I can do no wo mo tutu tuo ntituo koka no eti say woda konfa no chitichi hospital ena police for guard no ha ewiase ye yawo kromfo a etu aka no ne yesa guard no o ma no so say bokromfo no ho ka ebi say onu di kan tutuo ena police fo so toye ena enya no say woda konfa no che no ena oyare na woda ho na police fo so guard no che say I say aponche a upese ukoku no gisa wode no soa gisa wodi hene aponche abo aponche waso ubekume me wotweme antwe gisa wo soa me aponche nkoa ne abo a ubeku no a gisa wodi hene ansa na watimi atwa ne mene enti saa na kromfo e woda konfa no che aban ya yare sabe no woda ho ena saa brede police gas
echa ne ho ahia ene ye bo no ho ban se de be ya wonwane na saa ba wa Gideon no a ka ho ne de won de sese wadam eti panifo chem se Dauda hu feni 80 de wo mo hwehwe mo den eti police command ne de sede eto Ghana fo nyina nim se nkrofo miensa se mo hu wo mo hu ba bia mo mframa bia munyi panifo asute na yenye ho adwuma. Deputy Superintendent of Police Godwin Ahianyo wono ena ye head public affairs unit Ashanti region won ne de nsa ehye krata yi ase ye toa kasebo no so ewo ensemfoforo emu donkuma ye wo man emrase bedwuma kaseti agina ya high court no esi ya wahye attorney general ban lawyer panyina tena ye se enimanimu ya efa kwadubu ahodo a eye niema bonefo samu akoso wo man emu ya nanka office of the special prosecutor kwadubu fo sonkwa tena ye wono na ehwe sa adwumade nyina so sesi a wo madane ede ama attorney general tena ye no na ensemu adomkuma no eka nyina ne se sa agina yesi na court no de baye no eyade se wo mato afom kura na wo kiremu ese wo hye Ghana ya mamra ya yede ya adwuma no a ansan wo betintim office of the special prosecutor atnaye no kura no article 88 wo hye clause 4 no emu a atnaye ho no wo matintim ne preko pe enti enya de a bia o da bi betimi free court ho do maba se sa atnaye no wo mondane ensem a wo mudi nyina emfa emma AG na panyina woda emra no ano emma domkuma no no kuro ya ena yemra se bedwani a wogina mu ede mo manfo wo soame abato empeso so odumonyamfo John Dakun wode atu dwa se we de eye complete mistake said ye wotena se eka no no wasre se we ya wo madane case no ede ama attorney general atnaye no won hye se adwuma no wo behye na waye na ne na OSP honom no won pese wo ye no corruption ya ye ku edi atia no won behye se won beto aso edi afiri ho. The office has been authorized. So the acts that created the office gave the authorization from the Attorney General. So you don't need a letter from the Attorney General to now say that now we have given the authorization to bring case against this person. Now this person, we don't want you to prosecute this person. Now this person, we can prosecute this person. That is what the judge understood this provision to mean, that at every turn we need to go to the AG. The Attorney General will have to authorize. And so the act in created the act created the authorization, and it was one time, one-off authorization given to the office, not the individual. The judge again was wrong. He cannot declare all the cases as null and void. Enuachi ena honorable editu dwase wono kura wote sa asemi se edi asom no na ene wanwa wose mrika na he ne yede ko adan ne ye pre ye ho se adwuma OSP esesa oye no ye sign dane edi ama attorney general se wonye wei e kire se aban no won wankasa no se wo mo se wo ma wiata so se corruption wo mbetu ase no ye kasa keke ena aban ne ke ba se ye nya adwuma no a enya de se wo mo dwene sa ade ne ho kura. What is a rush in taking over the cases? What is a rush? If indeed, right, if indeed they actually want to fight corruption, and this is just the issue, that is the authorization is just the issue, right? The AG should just write that, okay, now this is the court decision. We have, and we know that we need to give you authorization. In order for you to know that we want to fight corruption, we have by this letter given you authorization to continue with the cases. That would have been fantastic. That, oh, okay, really, the people want to fight corruption. And now we say we are taking over the cases. What is it you are doing that they cannot do? Ene ya yekoti esesie yi eye panyina woda mra no ano emadom kuma no ewo mai emrase bedwemo no kuro ya eye mrase bedwani ewo soame abato empeso aso orumunyamfo John Dakun. Ebusia yade kase ni remo ewa pomudin semu na nansane na na Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama eni waswani awono washa apomudin ho nsem so nyafo kwabena minta kando wanum ni mpanimfo ebo adwadata ena de wanum ade aba free primary health care no wamo epa ho entama na eba ye no wamo akyerɛkyerɛ mu sɛ ɛbaba bɛboa ama national health insurance no apomudin si akyi abayi asomu na ne nyina tumi ayɛ adwuma ɛde aboa entini de free health primary health care yi ɛbaba yɛ ne sɛ yadeɛ bi a ɛno no ɛhyɛ aseɛ foforɔ kora wɔ nipadua no so no ebi a wokɔ ɛyɛ chips compound bi anaasɛ wɔn bɛsi si post na wadi kan akɔ ne akyɛke o ɛyɛ free yɛ nyɛ hwee na ɛno n'akyi no sɛ wɔsi yɛ treat wu a ɛno no na kyerɛ sɛ health insurance no asom na ne kasa yɛ mu no ɛwɔ dwumadie n'aseɛ no wɔkyerɛ mu sɛ district bɛsɛ aha ɛne aduonum 150 district ɛna dwumadie yi wɔnom ɛde ɛhyɛhyɛ so a na kyerɛ sɛ bibia betumi akɔ yie ama Ghana de hyɛ nti wokɔ adeɛ kyerɛ sɛ
we are Ghana ni no se bia Ghana card ukura bia na wodi ama wo mo na agya anesefo no ahyew ayo malaria test ni bibia na yetimi etuase na ensemi empanifo pina na won mo kye wo mo adwen fa ho ranking member on health ministry ye no ewo emrahye bedwam Dr. Nana Ayu Afriye wakasa achense mu se kamia ye se pani a wote adwa so se Ghana man pani wone ni mpanifo de repackaging ko a ene wo mo ye se bio wo mo nkasa ntena se na wo mo enwene policies ya wo mo nkasa betimi dia ba no wo mo kire mu se wo mo nya bi na mom dia MPP fo aye dada no na wo mo nkasa tena se na wo mo areye bibi kakra bi na wo mo dia be fodefo no se ye di ba baji yedin ebra Nana Ayu Afriye kasa no sompa kase ye twen bi. During the launching, you will see that every person can access it using Ghana card and must be 18 years or older. Under the MPP, it was the same, and it is for all Ghanaians. You can Google the Pentecost Church of Ghana headquarters, the publication on annual health check introduced by the MPP government. It is on their site, and it details exactly what John Mahama was saying yesterday. Exactly word for word. The institutions are there. You have only seen the political faces, and now you want to repackage it without giving reference and recognition to those who initiated it. So how will somebody also recognize anything you have added to it in future? Dr. Nana Ayu Afriye a ranking member on health committee ewo mrahye bedwam wono ena ne sompa ekasai. Me kan wo say kasebo ewutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye koye nimu a na esensia na emu a meboa edem kama enti ye koye nimu no ano ena National Pensions Regulatory Authority edi ababontin say edom kuma wo mrahye bedwam wo mo akansem bi edi afọ chief executive officer ho ayefe no Ura Chris Bodi Mensa wo mo say bra oba ya obefa adwa pena ne salary no wo double no na papa yi tese wo de obefa position no kra no sa abre na board ne ma ene watum na wo hyen central phone hye mo ekoso enra emrahye bedwani owo otafo Honorable Vincent Ekowasefua wono ne kasa ye de tun central phone nim say Owura Bodi Mensan wo ba ya no free ni pem ena ne salary no wo increase no February 2025 no ena wo hye ne dwumadi no ase wo bra na sa abre no NPRA board no enya maaye mom yenko echi na yenko tie se de nsam a otafo mrahye bedwani ne se de osika no. A particularly disturbing issue has emerged. We are informed that Mr. Bodi Mensa doubled his salary immediately upon assumption of office in February 2025 without a board approval. When he was appointed in February, even without the existence of the board, and we are much aware that the board was formed months after he was made the CEO, he doubled his salary in February 2025. The argument that he's making is that he is the regulator of Senate. How come or why would the Senate CEO be taking salaries that is more than he being the regulator? This raises grave governance questions about the authority under which such a salary adjustment was made, the legal basis for the increment, and whether the pensions contributors' resources were used to finance executive remuneration outside approved governance structures. When yen somewhere Owura Vincent Ekowasefo wo ye otafo emrahye bedwani edi tudwane yabo edi akyeremo no na no ena domkuma wo mrahye bedwamu kansa asemi National Pensions Regulatory Authority for say wo mu ba betumre no ma kyeresi authority ne se asem no nyina Ghana fo emontungu na CEO remuneration ye de ama no no wo mu ye ho adwuma eto ho ansa na wo ba wo mu se September 2024 ansa na MPP ye betu wo mu se banche amu osono akonwura mu no wo mo ye sanhyehyɛ ne de to ho emma wo mo a National Pensions Regulatory Authority no wo mo de bayenti na da ho dada edi papa ne de obetoe emma de no ono kura dan no dada nansa na wo kɔ no wo benefit ansa na wo kɔ eti ade a September 2024 ya ye de ato wo na aban so odi di dwuma de wo mo de mfumso ba na wo mo aye eti sansam no a honorable otafo mrahye bedwani edi edonkuma nanim no wo mo de tudwa no no kura bi anim sa ye mfa 25% salary increment bi ankan ho na September 2024 sanhyehyɛ na wo mo de gu akwan mu no na Owura Bodi Mensa eja ya appointing se CEO eja wa ba beto benefit no no so benefit no wo di de ho kama pa na wo mo chem se board no wo mo kɔ no wo mo ye sanhyehyɛ ni nyina to ho no ehyehyɛ no mo ye to wa ma de no wo kɔ no kura no former CEO no wo no nso nya ne de e de bobra eti asɛm no wo mo sisu dua ma manfo ate ase na mom de ntie bia ama otafo emrahye bedwani ne wo ka san asɛm na ye ntie ase bia anya adwuma efa verification no if nke bi o verify a ko be hu sampa ne ye de emma mpanifo no ho hyehyeye ene wo mo aye ne pepepe.
SOMPA 106.5 FM Accra so enie prem to breakfast ye boni daso a ye kenkan edema won semfoforo emuno Ghana adwadie eku ahodo beye nwotwe ya nansemu entamu wo mote atua se wo mo de wo makade nyina gu fom se enya de a won bepene ama enhyehyɛ ya aban no epeso ode ye adwuma ewo ye port ahodo no atimi akoso no wo mo akọ enkonyasie ama saa strike gina ye na wo mo siye no wo matwene nyina asensen na saa union si Ghana Union of Traders Association eye gutafo no wo mu di mu ntintima yie pa Traders Advocacy Group Ghana tag for eka ho food and beverages for ka ho ekuo ne de edoso se de meka ye no wo ye makomako enwotwe na enesen wo se wo wo hwa no wo ete se Ghana Revenue Authority GRA empenifo se wo the system bi aba ye frɛ no publican AI ya publican AI ne ye nhyehyɛ ya wo de ba ba ye adwuma ne titru pa ewo ye port ahodo no emu a Commissioner General ya wo da adwumakuo no anokora bekire mu se wo pese eniema eye ntentem ne free se wo de saa publican AI system no eba honom no adwuma nkakane no okoport ahodo no mu a wo de donhwere mienu ye we simanum 5 minutes na ya wie enti mfasodie bebre ena saa system no ede abanso edwadifo no kire mu se wo de enkanya bone enso nka ansa na ban no be approve saa system no esese wo ne adwadie ku ahodo no tena se na wo susu hudi nkomo ma wo bia adwene ko bankuro mu se ade a ye pese ye yenie emfasodie bebanie sika ekomunie ene ne aban no nso benya edi afiri mu nie mo nso se adwadifo no se yetime the system we ye adwuma mo nso se ni na mbenya die afiri mu wo de wo mante bibia saa ye wo mu ya ne se aban na hyase e rolling out san hyehye no wo se hene ha wo mo mpene enti wo mu konkonyasie nura meeting bi koso ya so ye show mensi kasam so empenifo eda no na wo mu wo meeting no ase Commissioner General ya woda Ghana Revenue Authority ano na won so wase na afei empenifo eda sa unions nwotwe ya no wo mu nyina ekọ meeting no ase bi na eniema hodo ano mo hye anim se aban ne be ye ho adwuma de di kan ese sa AI system no wo be yi ade afiri ho no mkora na de edi ho biem no so no enhyehyɛ ya kane no na wo de ye adwuma se bi obi akra niema fra manone na wo kwa akokle taxes eda so eniema hodo ye se no wo committee bi kura wo mo hye sa adwumadie no eso ne nyina wo mo ka se 1% penifo hye no wo mo sign the back no wo mo ko system dada no a emu na meeting no ase no ade aban ka se wo be ne se system dada no wo mbetimi akomudie nanso se ye twa AI system ni mu kura de afiri ho no de enya de a wo be ne saa enti susuye na wo mo de koye no aban GB tumu ena wanye bi nso antum nso wo mu kire mu se aban ne se nyame ya adom abosumi ne da etoso aduonu nsia wo mbesan akonhyiamudie enti sesi ade wo ma suspend strike no kopem se sa meeting no ebekoso nyame ya adom adwada ya eda yanimi enti se meeting ne koso ane wo mbekwa akoka wase no eno ne be kire se ebi a suspension no ebetena ho afebọ anampo se wo mbesan akoback na wo strike no womo ede ahyehye so ntinkrata ye ba ye eye union so nwotwe mpanimfo ena womo nsa ehyase Ebusua na wochi weyemo ana beto dwase Ghana mampani ene ne mpanimfo abadwumason ema fuel ya toto no diesel ene petrol no womo atete bo no so kakra na diesel no womo kire mu se be se 2 cedis per liter no ene ate de afri so ana fei petrol no so 0.36 Ghana cedis ena womo ate afri so na sa ensemi ba ye ebi mu so abaye nya odani wo ye buei ebi so kire mu se wei ayadian na empanifo womo di womo dwuma ewo energy ministry no and green transition womo ase womo atitin sembia sansam a womo tete no every chamber of oil marketing companies ye twa wontia efre womo komak na sa komak no opani a wono ye CEO adema womo aye Dr. Revison opon womo kire mu se papa yi akansem bi ese sa subsidy no a aban no aye ewo fuel ne so no diesel what so 2 cedis na petrol no what so 0.36 no enya aban ne modem a na ne nyina no afiri womo ankasa wase pressure eba industry prayers no so no prayers no so womo ana womo atimi aka kanema bomu a womo aye bibi wo downstream sector ho na enya aban no a na ebra Ministry of Green Transition and Energy wanmete ye no mo so be yi ano womo epani a wono wotua wono ano eye lawyer
Richmond Roxon one also adekrata akwakwa to social media no so and watch mu say eye aban na nkasa ni swade hunu ene aban no pese oboaga na adehye ni ekom he hanyan esansa ya ne ankasa ne se ya pa ye ho a ye sebere ya no enti saban adwene ye ho na se wo yi 2 cedis every diesel so no ayi 0.36 e de free eye petrol so a eya ban na modern bon waye na enyu obi se bia komakefo ebeka se wo mu ankasa na wo maye no wo se no kura bi anim se de o chire mu no eni. The levies, taxes, and margins that are due government, the OMCs also take it. They keep it for some time. Has government been crying that the government is at risk or they will make losses? That has not been the case. So these are just operational matters that we all have to set down and iron it out to be able to get the policy running the next 2 years. And so, yes, I recognize what he's saying, that there's a possibility of potential risk for them. But governments, they've also been keeping government's money over the period. And so we can just engage, and at the end of the day, I'm sure that we'll find a middle ground for all these OMC. Openia wakasa ye a lawyer Richmond Roxon wono ena wakasa edifree asya wo mo hwe energy and green transition so e wo mayimo ena wa cheche mu se de komakefo e ka no esa ye wo mo modern montia no enukura bi anim na ye aban no a Meka wo say Gasem super strong waterproof cement from Tobrekasibo and a wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana Scholarships Authority womu ena disuafo a aban no ebu omu chidom mu musua de wo Ghana ha ene amonone no womu ye omu ho adwuma womu dwumadie edoso pa. Na nansen ebede di se Ghana fo a oman no afa to womu so say womu nkosua de wo amonone ni titu United Kingdom no womu akokam school fees na bentimi ntua ena de aho abre won bi mu okra no a hostel na wo mu demo no ya pam wo mu amede atete kra ebae eno na Ghana Scholarships Authority de krata ababontin se first quarter ya sike di kan no wo modane mu dia Ghana High Commission wo United Kingdom se won kotua na de fe na outstanding scholarship arrears no won tua no nyina emfiri won atimi aboa ama adesua ne ngomasua atimi afa ntoma pefra na authority ne say san hyehyɛ yi wo mu gusua eye ne yie na de aka akire bia wo mu atue firi ho na adesuafo mu si Ghana nem o my Ghana na de wo mo koye ya nkase na ye ka se be fo mo ho ka no o matimi ayere wo mo ho asua de fi se usua de na school fees ye ntua ya e ya tete Director General ADEPA Ghana Scholarships Authority krate babontin ura Alex Kwaku Asafoagye wona de nsa ehwase na authority say wo magye atum adesuafo na hia de ene ebi mu kra wo ho mo so ade de ankoye na wo so gitum pa se ankoye ade na chia ena se free to no amfa na obi eba betietia so it financial obligations no kire se sika bi esesa aban edebu omu chidom no aban no be ye ho adwuma na sa bre de first quarter no de di kan de o matua ai betimi apoa ama Ghana adesuafo mu United Kingdom no wo ma desua akoso wano Yanko emfinfin mantam no emu na soafo ya woda mantam no ano eye onmonyamfo eko ochire panyin aduamoa na wode ato dwa hye Ghana Education Trust Fund adwumakuo ni se project ahodo ye yempuntunwuma won pese won beye won potem ho nyina no won monhwe se de ya hyase a yanwie ni nyina no won be complete abandoned project no ansa na won de foforo kura beba won de aba no wose nansen mu entem won ba ye kura won mahu se project ne anya bi kura makomaku edudie e won potem ho no ma won hyase bi yesuku adan ene niema bi etete sa ni nyina won nya nwieye na won be hwe se won be complete dada no ansa na won be hye mo no ase a won hyase get my project baby. Now I want to know that one want to say I can want to me. It be ya no wa do letter but don't know we ya dem ya dey. So go school one. Go na dem bi so why we be 95% till what 5% we be contract number who be 10 years. So go school be project be 5 6 8 or you get same funding. We were this same school will come and say that we need that. So then na ya share them more honey we are. So I say mama and get fund for the project but the school one project to pay and tempana na ma ADWOAGYE jado over we obotu wa convert na with the fund no with the ayona na nche yewie me yoka se ni de ya adwuma ko area ho baby me ya da ma de no bi a won wie ya what the for ko na mama wotu wo dan we review that na wetu wa ye because on ye wie ntama sana ma ye friend fufu wetu wa
Enfinfin mantamu swafo onimonyamfo eko ochire panyin eduamoa ena yete ne nkano na wakasa wiye no enfinfin mantamu kwankyerefo woda atoyenchem ku nadmu ano enso editudwa eyowura Emmanuel Kwesi Dawood Mensa wose nansem ntamu ensuo ni mframa bi etoe pa ewo hono ene enchense ahodo a eso pa mensini ahodo beye dunso de wo mo kyere wo mo na wose wo matimi enya enchense beye ahanu ene akire packets no roofing sheets a free national for ho ya wo mo de ba beso atoyenchem no ne akwa diewu e wo mpotem wo nyina no wo mo de ba beso ase na obobo emmeye ne institutions ahodo a wo mbenya san hyehye hu emfaso. Oh, 2 weeks ago, rains of the Sniba Central Region, the district now affected 200 packets of roofing. Yate Amayen, district director of the affected district. I want the Amendment areas. My accounts before, and then the outside news to say can regional minister, why is official presentation, or the headmasters of the schools concerned. If at a month second, when you have 10 packet roofing, packets be actually industry, no, when you have 200 pieces of roof. As a far technical fund, man, what's when you have 10 packet roofing, eliminate the Mary's vocational institution, 5 packet roofing, and Ghana National, inclusive basis, was when 5 packets roofing and by quantities of roofing days. Let me bring no because we bring no India would be a hormone say as wind bring. Of the major see who can be to prepare Manchester down about they are Owura Emmanuel Kwesi Dawood Mensa wono ena ye mfimfim mantam kwankyerefo woda nadmo adwumaku na ano ena wote se woni yamane boni Eric Anan edin komoyi. Yemfri nadmo adwumaku mu ani afi ani nkyeremu ewo National Health Insurance Authority wamo eduomo de no ewo bono emantam na opani kwankyerefo a wotua afa hode no ano eye Owura Isaac Amponsa Badu wone yensem training a wopiemu ewo sompa sonyane ade achie bia morning show ya oba so no eti adwam amakuna du eno no na otonsa efre Owura Amponsa Badu ya wono oya director edema National Health Insurance Authority wa afa ho no eno ne na twetwe nkomo na wo bisa se mi wurei esanse free primary health care eba ya mpanimfo pa ho timan wo mu kirem se eba ba betwa National Health Insurance mu eno Owura Amponsa Badu se dabi di oka se bia yansi ni wu wo kirem se free health primary health care no eno no baba beboa ama eye health insurance no kora akoyie enti ni wo tufo si wo bia unkita pomudin si achia ba National Health Insurance bi no bomodin na pa bi achira kwan ko se uko teki ukoye dialysis ayina go how to be 500 600 because 800 Ghana cedis depending on your condition. Excellency John Dramani Mahama say ubeko ebia 12 visits, okay? Ubeko 12 visits wa famu 8. Inti 12 visits na nanka ubeko na wako dialysis ne so. Anka betua ni nyina aka no. John Dramani Mahama famu 8. Emu 8 no uko a untua hwe. That means 4 out of the 12 no na betua mu bibi. Inti say wo no visit na ubeko no enduru 8, that means you don't pay anything based on your condition. So condition critical there. Ubetumi akọ more than that. But what critical conditions, and our ABA 8 within a month. Mahama Care policy is going to take care of. Now we have the free primary healthcare. Free primary healthcare. Ama, you were 3 tier in our health sector. You were primary. To say local school, to say primary school. You were secondary. Openi wakasa ye ayabuno mantam no openi kwankyerefo wotua National Health Insurance Authority adwumako no ano Owura Amponsa eno ne kasa no anso ho a wakyerem se wo mani suade hunu by 2030 se de omo pese apomudin si achia ba National Health Insurance no etimi fa ba bia na de yafa no universal health coverage no etimi ekoyie ninti no eno so wakyerem kyerɛ amakona du sei. As a country, your can be boom, you're 66% as compared to 57% in the previous administration. It means that we are progressing steadily, and I think by the end of this year, as my CEO, Dr. Victor Asare Abena, is always on course and making sure you to achieve the universal health coverage. Universal health coverage will achieve a lot of benefits that comes out of that. World Health Organization, a lot of benefits improve upon our health sector. So we are working tirelessly to make sure we achieve that, and all the resources that we need to also work is being provided by the CEO and the President of the Republic of Ghana and the Minister for Health. So we are on course.
Ora Isaac Kamponsa Badu wano anopemu wabono mantamu a National Health Insurance Authority apomudinsi achia bayi wo ye pani kwanchefo a wotua won mo ano wo sompa sunyane ade achia bia dwumadie so eno ne amakonadu edi nkomo ensemi yensem training na agiman opambo ene to somye na Bunu Regional Minister ayefenu Ro Joseph Ade Akwaboa wono nso so eto anamo bi the 24-hour market ama this year e wosunyane ene ne mpotamo ne bra wo twa homaim ama dwumadie no akoso no na mpanifo ani age papa na nabosoma central market ho na ebetimi asom ye beboa adehye na osi abanye ni so ade hu ne fasa 24-hour economy initiative no wenso eka ho na yenim se edwade wo yifiri mu a enye ye ase kokromoti oba bia akodwom bema bia akodwom koda nyina akodwom na yesi sa edwa no a ye benya storage rooms wo ho ye benya babia do niam begu ade enche ase akromfo baba bewia ye benya washrooms ahodo ofisa wo ton meko ana se nyaado adwonso bedewo wo benya babia kwa akodwonso etini nyina ye hyehye mapa empanifo no wo mo ahya contractor ne besi ne pepepe na edi mpumtu aba ewo bono ene ne mpotemo ene posha the don the money mahama e de share Ghana for am say am pay ayeye 2024 na ADEPA kopa edimu 24-hour economy na 24-hour economy no eniema bebre kabom ena emanu ACP na 24-hour economy no ne aspect baako 24-hour economy market model market eno ye 24-hour economy a His Excellency John Dramani Mahama eka se obesi no emu baako eno no enti so obehwa the whole Ghana ye the models three the Ghana pictures mako three ene da ho no Oro Joseph Ade Akwaboa oye Bunu Regional Minister wono ne kasa yefa 24-hour market ye ba besidi ama adehia e wosunyane ne mpotomo e ama contractors wonye ho adwuma na Oro Vincent Enchi Ejei woye sunyane municipal chief executive officer abankra chepanyini a wo si aban na mu wo fom ho eno no so ba amane se ye fa bibi local economy na ese fom ho ne dwedie timi koso papa e mo man nye sikanti market yi ye si wi a ebebo adehia aka won se bebre na woke kakra atwemu mampanyina nkasa His Excellency John Dramani Mahama ebebie government ha ni nyina ejina sedie twadie na wo se ekoso na oni beka se economic activities etinye busu na ye maamenom ene abusuafo a ye dika no ye nya bebi papa atsena na ye di edwa ya eye abefo oni beka se ultra modern market edwa eye abefo twa yesia akadie ne noma bebre ewuwom na eso beba fa so ama ene mampanyi dia so ebo fom ewotoma na origina mu ema Bunu region Oro Vincent Enchi Ejei eya abankra chepanyini a wo sunyane ona kasa ema opambo etintim edebesom sompa kasebo Money Advocacy Group Ghana ya yetwaniti a wa efren Mumag womo de enkrata ba asem ewoso no eyetia wetia wakora se kwakukun ne womo kanyina ne se womo de aseda emu odin ma panyini ya woda prosi adwumaku no ano Inspector General Yera Christian Tete Yohonu ene Ghana Police Service adwumaku no nyina se womatimi aboa mobama ne adwumayefo ne tichu ni agent for nansemu ye chesenka enipa bonifo bi an robesifo bi ya tie si womo system ni mu ene across Ghana half na baby na agent na womo fa wo hawa huduo mu pa enso womo beka ye pe ena Ghana Police Service for so assemblem se womo eyemu enhwehwemu wo se womatimi aboa ma ne mobile money for maso madwo mo enti so womotimi kwa adwuma ye adwuma na womo sim cards ne adwuma ye a womo ye womo nya ensusanso boni bi amfiri akromfo hode a ene no womo se IGPA womo dawase ebinsa mra biem na womo se we no womo besre se ma enye ade bi a ebeka ho sesi a ebeye ade a ebekoso atena wa ne tissue pa ene bambo ho asem na nsem wo horo ma abete yese yakowia mobile money vendor bi ya bob vendor bi tuo agine ho sika ama adwuma ne kura no akwakwa bibie ho wo msesa ne manema na nsem IGP original na so ya wotie mu eden pa se womo ebeti bibia etesenti womo se womo da IGP ase ewa adwuma so na waye ede aboa ekururu enkrata ya eba yeyi National President Ora Edward Ofori Agyman ena odenensa ahyase Mami Mrs. Akrofi wano oye manager Edema Corporate Affairs National Pensions Regulatory Authority Ejumekuno wano ene etu Ghana de share afui
wase eho behia se wankasa wo ye wadwuma ana wo ye obi adwuma ebia wo ye businessman ana businesswoman wa wo kwan so kofa niema eba beton ana wo ye adwuma emu obi bosumi yetua aka na enya ban enetua aka yetimi di ye ho hyem ema pension scheme no eno so etimi favor yen wo kyeremu se ba ko bi wo hono mu a ye friend tie wan eni tie 2 na sa tie wan eni 2 no eno no eye wo mo a wo mo ye aban adwuma na ban no efa sa kwan no so ede eboa wo mo na foforo bi a wo mo de abeka ho ano no ede tie 3 no eno no ye wo mo a wo mo ye wo mo ankasa nwuma eno mo ye private workers eno ana eba beboa na oso wo tufo ase wa wi wadwuma ebia wo ye kuani ebia bodwa bi table so ne yema bi na aton wo sam wani fifire ansan wanya bi apodwe mo fa mo ho hyem na daachi munyini na mo koma ho mgie mu a saa te yetre nkakra no wa mutuatua to ho no eno aban no ebetimi aye bibika de amamo said who were informing moi where the sister crowd uti ni na me dey futu ba kwa bi me ma no say who fie na kwa ni mo no not just say was who chie nintem who chie ni ye no see consistency not just say who chie ni bia ama mo sika betimi enyi ama e ma wo so say enne na wo kan say papa hoje Mami wakasa yeyi ayora ire wozina akrofi wano ana manager corporate affairs National Pensions Regulatory Authority adwumako no ensemi yensem training Alex Kwame Redu eneto edesomi yeyi Kasebo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra yenwo meso yeba yede dia kanyina ebeto so Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem ei time heba me hya ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratu yi atu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsani fa so wo fra masaman so na eba nso a won sabonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, ne SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Oyunyankopon di fa wastra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We ne butai teacher SOMPA First Service. Ewo homayen enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Set your alarm, tell a friend, gather your family,
and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo ho hoda eya dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa yetu kasiye bonuso. The New Patriotic Party among Yukono Krabata, a war offensive North constituency, abatom pesaso, ede krata biaba, abontia fetchere woman say one fetchere was seeing me who saw Yafrino or any the plaster betareswa, any one casa with JJ. And you may be so a coso, a war offensive North constituency, it was more regional chairman, not what the Yama headquarters, no more Aya Wojuma. If it's a NPP party, no war offensive North, no, and we say article, our Mudi Juma party. Na nkasa esi hu gina ye no party ne buso eti ye niema mienu party constitution article 3 7 and 18 no a party no ankasa edane mu no wo mo si ebuso and 2026 internal election guidelines no so no wo mo ebuso nto wo ma kire wo ma tumire a kire si wo mo se article 18 no wo amended party constitution no e kire se national council on benye tumi e de afri mpanifo enchan no ese so wo mo ye santutu ye bi se ye natimi aboa ama party bia no ne wo from no polling station elections no bibia akoso yie enti emra no ekiremu se constituency secretariat no I know constituency secretary can organizer can research can ho election officers can ho ni nyina wo mo ka bomu no so mo ye ntotoye mapa na wo mo hwema polling station members no wo mo nyina di eba de friend membership management system no ese edi wo mu di no ewo mu kama and a polling station elections committee no so no constituency BSS wo mu nya bie na wo mu agina so no wo mu appoint a constituency executive committee no wo mu na beti polling station elections committee no so what you say enti constituency executive committee no emra no se wo mu nte polling station elections committee na wo mu nya adwuma na entime mu wo mu ne regional steering committee na be yesa adwuma no na timi aboa ma bibia akoso ye na nu achi no so no sa membership management system no yemfo mu di enka ho no matimi ayentoto ye mapa na san hyehye ni nyina wo fin so not de enko so asa de omunti so odogo bi kura enu abe ye hu san hyehye ni bi wo honti ne ma achia etimpadifo emrem na mpadifo chem so wo fin so not de emra shebedwani wo fin so not no hijack party registration no ama say party registration no etimi ema so and constituency secretary organizer research election officers no wo mo nim ba bi say register no ewo yes polling stations to constituency no ye nim ba bi afa eti wo mu busam sempanifo nte ya wo maye ho adwuma and violation 2026 internal election guidelines no so no empanifo ebuso na no empanifo de bai say yemma eni die enye adwuma na bibia nko ye no so so enye adwuma saa eti de wo mu srenie party activities be a ekoso no embanifo ntwensensan ewo offense not wo no yemfa yensanto so animanimu ya yenti independent investigation na committee no mmahwehwem se allegation no a embanifo aka na ye nokura na asa enye nokure wo mo nhwe se party ne constitution no a 2026 election guidelines ne de bae no so no wo mo gire mo pepepe wo mo nhwe se pepe ye de fairness and transparency no ebeba sere be ya offense not constituency no enkabo mu ebeba and watching yemfa neutral monitoring team emra eno de omu ni obi afa na eno so omo mehwe na mpanifo enye adwuma wo mo so omu ogidie se regional party mpanifo na omo da region na no wo mo nsa ebetokrata yi so na regional executives na tu hwana mon na wo ma ye ne pepepe krata ba bonti ametintim so edi akyeremu ya wo mo asi niema mienu so se party constitution article 3718 mpanifo abusuo and 2026 internal election guidelines no so party no wo mo mfa nya adwuma no Dr. William Kwabena Nenchi ono eye first vice chairman edema party no Richard Boatin eye secretary edema wo mo Erica Piaje eye organizer Gideon Ocheda ko eye youth organizer Benjamin Yeboa Esiama ye deputy youth organizer wono so kan wo Joycelyn Akobanso ye women's organizer Faustina Cynthia Santowa eye deputy women's organizer Ajima Emmanuel eye communication officer Daniel Kojoboatin eye research and election officer
Janet Ajimai financial secretary and Abubakari Moro Nasara coordinator womu na di womu telephone numbers na aka ho this statement ya babon tinse mpanifo mrem na womu ntu ho na mo na timi aboa ma party no bebe yesase yede to no yede ato na emfranto Yekowie kase no ewo amanone na populio wotoso dunan ene kase wakasa de tia foreigners and pempi no womo eba abibiman mu na womo ba womo se bi ansrahye ye ba visit na womo aba ne tituru pa mia hodo a ebia entokwa bi asie ewo Cameroon ene ni areas na womo ba ho no mu a womo aba exploit womo se womo amani a womba yese bia ye bansrahwe no womo take advantage na womo de saade ne episika na womo de ye niema ma womo man wose saade ne de enya de se eboa kura na populio edinsrahwe akopiemu ewo Cameroon ho na womo ede mass soronko ahyehye so ewo Bamenda airport enti eho en wode sa ensem no ekotudwa wakasa de etia enipa womo spendi sikam pempem ewo ntokwa so pa na etire womo aba be twa womo ho akire Cameroon aban ne se wonhwe no wontu corruption ase na womo masumdue enya dwuma wabra ankasa sika ne kora no wom betimi de aboa ama eniema hodo bi yempuntu aba Cameroon man no emu enti wodasoa ewo empotem ho yede ni edi ne visit no echi se bibi fufuro bi epie free mu nso a yede ho asam ebebrem no so ne yegina na awie ensem hodo a yede besommo se promtobre kasebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra no yede ni nyina AC ede amamu na de yedi mu akotini bi ense akwanhia bi asi ewo Pankro no estate bonsuom ama nipa mienu ahwere womo enkwa sada na 454,000 liters no womo kire mu se pap bi eno no ede plus 2 pap ewo rage asante ematamu ebowura afa ho ekowura garage bi a cars makomako dunum ese ni nyina yede mu nsam som Ghana Police Service at the Krata Babontin say Brekum Chelsea FC akromphobia call so nanam so player ye friend Dominic Frimpong e free mono wo matchi enipa mienua wo mo ehye na emra ene wo modi Saranso ena domkume wo mei emra se bedwafie wo mo say high court no anye ni ye kura se what the ruling ni ba yese office of the special prosecutor enya de yese obetimi aboko adu ye wieye ena yede wo eko amanone populio akasa ede etia foreigners a wo mo ba ebibrem na wo mo ebe exploit wo man no se wo mankasa wo benya wo ho tam we eni afoforo bi ena ewieye de so mo free SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye branches ahodo a ewo Ghana half na ba bia SOMPA Kumasi Tichima na Nkuranza takwa Doma FM 100.7 womso efa bi Kingdom 106.1 ewo mankesim emfifi mantem womso efa kasebo no ebi Kanesh Urban Radio Facebook YouTube babia ye stream live ema wonso unya ensemnimu emfaso ye dia sedano ema gasam super strong waterproof cement for se womo asoya sene time eba mixture enso eye 3D edronya binonuma eboapa kasa natural mineral water enso eye abojunsu haja special local food aduane papa efi enono yenmu a ye bekinkan ensem no emamo midin ede ADWOA ASARE ABENA BADU ADEPA KWOFIE enafe die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afra me AKOSUA nhira 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu uje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu